Kendiat hantu di nampak tip siapi bagian ke film and sepelat baik bano apa biju cinema hall Shillong ha kakak praterik mentau benai Oktober ada jauh pusau di piakwa naman peti ke film hap krekot bahas semuanya tapi krekot bahas di saya non peti ke film ini krekot bahas ni kita dia kadang lu kerja betul betul kamsul kena shushu kata kalong ba film Dhaka Escape kan saya precision ha kakak praterik mentau benai ka ban sedang naduna nanti ka mau khal batkan penkut apa biju cinema lakot lawere baru apa piniawan ban ajik shanum ni ka film lada pikwa ban wan ya precision ru lakot aware subha bat I kongsan ha kan ni ka precision long I kong amperin lingdo tie pada iru mulai bawa langkah yang leno. Kawan yang dah, kawan yang, okey, pian, dah, nombor aku ni. Tambah lagi wan lang bagi bahaya mah, wan dan film lang kan. Mah, pan permission ne pan jingbet ne email pa jupi, lada isya email jupi, dan isya pa jupi. Lainnya kita ri pasumare pi tewan. Tamam deh wan marbe, setuan? Kini wan lamban dah? Okey, tamai dengan betul syukur on you. Doktor, tambah pihak kumba PI terdalam pila sobha join lang wani mga ikongsenlen I Dr. Amperin ilang I chief guest satu kasni. Inwan lang nanto iniyak lang bani berkitan kiwi ki officer kita lang ki minister kila bandan lang kiwi ki MLA kila bandan lang. Kira basnam kila bandan lang. Tema pi nak kalian jupi penawan dok lapat sobha pi kumba pi penyang buram pi yani ngir ikwa ban penyang buram mang pi. Te kata ke film Dhaka Escape yang pini nado kat praterik Oktober unyu benai arjala besau nantang yang pini kumba kat westeng ke ba 8 baje ke ba 3 baje bat ke ba 9 baje te na preng jupi da pupoi Shillong te wan tang ba kan mau nang se sin ni rekam hi ke jing yo permission na ni ke jing yo jing bet na email pa na pine ki bari ki ba hing pesan jupi ke Yeah.